RTI ek mga MC ya grape wine manzat pek thei anilo. May ni somni pasari sang ni somni pahnia Millennium Center Aizola Chief Minister Puzoram thanga thupek na ningeya ansoya malak na chuan voin thlengin inhial na asiam meka zu wine soju le grape wine an man ni hian pilal shiat pui grape wine zor po an man nuala cheng noi somni pahni man huvel an man ni in soyani pilal shiat pui ril ruha le buai chu amu theilawa chowa ei theilawa he mei thai chungo enkol tu hi amangang tak zeta stroke anei ta lau maya July ni so pakhat sang ni somni pahni khan athita ani inhial na tam taka omtak zela wangin he thil thleng hi sha chian chak na alian zela Excise Minister la in grape wine nei tu de hne na zu an mantel ti te asoi ani omboka RTI ek mangin grape wine man zat dil na chu exempted ti in an chang theilawa RTI dil na le chan na chu lo en ila pakhat na me ni somni pasari sang ni somni pahnia Millennium Center a dorkai chen khatne na changa grape wine man ani tumkhan sab zu emo Korean zu emo mantel ani em mantel ni ta se engzat nge mantel ani tute dor atangin nge man ani ainzia kan muang hian a chan na chu hei hi ani a mania Millennium Center Aizola grape wine manani khan grape wine ni lau rui the thil dang mantel ani grape wine zorna dora tanga man erawh ni lawin JS agencies kiosk A12 dor Millennium Center chhunga tangin hengzu dagon beer cane som panga soju bottle som thum pahni dark wine bottle som paruk te hi man ani tinzo na pahni na hian me ni somni pasari sang ni somni pahnia Millennium Center ador kai chen khatne na changa grape wine manani tuma thilman zia na list copy min pe theyem ti in zo na pahni na hian zo ani a an chana ero chu Millennium Center ador kai chen khatne na changa grape wine man ani tuma thilman zia na list copy hi RTI ek sang ni panga section 8 1 bracket G bracket noya exempted ani awangin kan pe theilau ti ani tadai ani Many somni pasaria Excise and Narcotics te chet na Assistant Commissioner Excise and Narcotics ne na an report po hetiang hi ani a heta erawh hi chuan pilal shat pui te grape wine an manzat hi chiang takin tarlan ani a MC ya grape wine zuar te lakna atang hian zu pakhat ma man ani lauti alang chiang hle Assistant Commissioner of Excise and Narcotics ne na report thelu number 7 hi en ila MCB ka anman pathuma hian zu kanti atel lawa ama saber boral ta pilal shat pui daughter of kap moya dor pui veng thar bungrua khi A le B khini in chamwain botol lian ml zasari somnga bi khi sang ni zasari somni paruk anman saka botol te ml zathum somsari panga khi sangthum zaruk somsari panga anman sakani king khi nuai somni manchuang dai ani nge Jonathan a phei chu apple juice thlengin anman bok